无人来关心，乌克兰是对外指控俄罗斯军队发射要60架无人机去攻击基辅，虽然拢有互因拍落来，也毋过嘛不幸造成一个民众死亡。乌克兰总统泽伦斯基就对外表示，这无人机拢是伊朗做的，所以要对伊朗实施制裁。 乌克兰首都基辅礼拜日半暝个响起空袭警报，天顶有闪光甲爆炸声音。乌军最近动作真济，自别个发动大规模空袭，派出数十架无人机攻击首都基辅甲其他地区。时间点就伫基辅建成纪念日这一天。 Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак шахедами одночасно – 54 дрони. Майже всі вони збиті. 乌克兰军方了后指出，乌军发射无人机有59架，攻击时间5点外钟。乌军拍落58架手术风扇，暗过意外有一个男性不幸互落来碎片去攻掉死亡。空袭地区附近的居民讲到迄时阵情形，依然是真青惊。Я ж кажу, я живу в дев'ятиэтажці, то в 17 номері. І от коли сьогодні почалась тривога в 7 хвилин на другу, я вже і не спав. І це вперше їх сьогодні почув, я їх ніколи не чув. 这是5月以来乌军第14摆攻击基辅，因为乌军用的无人机大部分是伊朗制造。乌克兰总统泽伦斯基已经向国会提出议案，要对伊朗实施50年的制裁，包含全面禁止甲伊朗贸易等。伊朗反驳表示，因的无人机是伫俄乌战争以前提供予俄罗斯，却被西方媒体炒作放大。莫斯科当局暂时无针对上新的攻击行动发表讲话。公司新闻7万名朋友。来关心。